Meme bapu, adi jak song kenyang. Kalau sebut tekoli cari, buat tekoli betul. Meme bapu, hijau meme bapu ni. Kalau dong gede. Sebut tekoli cari gede deh. subuh bapu subuh. Pete orang. Panake memeno panake. Ne panake peteko dicari kudu. Gede jeleku. Kotok bikinan orang. Tangan nenek Orang kini meme. Kalau mau cekak di wapun. Adun koran ni. Inang-inang ngepung pici-pici aja kalau kau kuat meme bapu. baik hati bisa kena dong. Ini gede ada ane mendekat dicari kena. Kolo. Pete orang. Memeno. Ne panake. Ikade jumpa kana kopane sambru nih. Nih kone mendekat jadi. Jadi papa menakut kan cai. Anak papa ngajak dua tadi cai nih. Luas kita rike gede lawan adik gede nih. Mana adik gede nih mudian. Adik ni bapu. Nak mugar kupu. Kau aja kau pici-pici bapu. Dong mau pelaliannya adik gede nih gitu. Benar bapu benar. Pih. Yang itu nih cocok saja. Nih sebuah jajan memen gede nih. Ngebas terlalu memanjang pianak. Ngorain pianak pangsit manja. Nih yang gede maru babu, ngelah huruf-hurufane babu, ngelah nih babu. Jadi memen nih tanggung jawab nih. Cang mengelah korok-korok kayak gitu. Menyet lah, menyet. Kita kebes tawat tangan. Tanggi nggak kebes. Dong adik kamu. Dong sing nawang ngelak memene. Dong dona ke orang. Ugas papane ngerokeh cawat memene kan dona ke cerita di depan nak rame. Sijak. Dong boy papane ngerokeh cawat memene bidan. Jadi kan gini memeno. Saule. Iragung lah panak dadu. Sige malu. Orain bagai kecari. Suwile irago subet dua dan. Irago madan subet dua memeno. Irago lakar sing nidang. Lakar bagai kecari kapal wirago pas musti sungguh sing nidang. Janing lah anak dadu igede jupak lawan di made gerantang. Sinahan disebut. Ane buku dadu dur lakar rago sarang gede no. Ah gini nih bapu. Bergeger gede gede. Pasang koran ni sebelaya. Jakne bapak ngomongan pasang layah. Mengeger subuh langasi. Usulnya kan. Dong dekan pemen gede deh jadi. Ambon subuh kulo lakar. Mulai makan. Jadi kene pemen no. Suidai gede sebut koli kali gay. Sebut koli makanya dicari ke sih kena malu. Jadi memang itu semua saya aku untuk di dapur. Super buat siap. Oh ada nang lima matang kok pengaruh. Nah, kita gede-gede. Dia jadi lautan gede. Mapan gede sumber tuyuh makanya dicari. Sumber tuyuh gede makanya. Jadi memang gede sebenarnya apa? Apa luwire dari lakar. Kena gede. Nasi. Lauk pauk kapal luwire sebesar agama kan memang gede nih. Jadi kamu gede berjalan. Aku kena koran lakar bulan makan. Nah, jadi gede kamu gede. Pakai jangan berjalan ni. Nah, gitu ya, you. Suwire gede jumpa jadi subuh madan. Luas berjalan benaran. Suwire gede jumpa. Goncang kantang pakai. Peragatang sana nih kita ada dicari.
Jadi jalan. Antiang sepetekan di imade kerantang. Itulan. Nih. Beli. Pinako kurunan memene. Itu lakar saya ke antiang imade kerantang. Jalan deh, no. Hari mijil ke sireu kayu mangkin. Ingsun muas teuing made granda. Wit mari kana majelang. Ingsun werna mari kana ngaji sastra. Werna juga ngamen punang serajo karya. Apa nu sangame punang serajo karya mari kanang sawah mangke biprayu sira teuing made rantang lawan tuku mari kanang kayu pedeg lawan sira yayah muat yang ibu sigre. Doleh panake memang doleh. Deh, ikrantang memang. Semua teko kalau dicarek sih ada. Apa susah ngamai punang seraja karya mari. Oh, dok sun pakai mandi gitu. Sumakan sira ya
Subuh-subuh beketek apa di Tegalek itu? Mah bener sih lo Yayan tuh. Beningwang itu. Dede. Padak memene. Subuh deko, kau ni tarik. Subuh deko, ni magai. Rasa bangga kena bapak ni minum. Jalan. Dengan kelapa anaknya sing di papane dan memang. Dong mau beli kelapa anaknya. Sangat beli kelapa anak dua. Icupak kelawan di kerantang. Ada besik. Kobane sengap. Rengas. Sake walonnya subuh. Ikrantang belum panak kesayangan nemeno. Kobane bagus. Alus ban pejalannya. Yang dengar kamu yang beli sih kado. Cara sang Arjuno pianak iragone nemeno. Diasun. Diasun deh. Bapaknya rengas, ini. Memennya rengas. Jadi walau presiden lah pianak bagus. Cari kerandang sih kena malu. Jadi mapan. Idewek lah pianak teko dicari ke. Teko lima kaya sih kena malu. Jalan. Apa ke memennya sebuah saya ke? Apa? Ada patut lakar siapa? Pianak iragone. Teko dicari ke. Bon anaknya sebel. Memang sebut senjakan. Sebelnya itu belum anak. Nah, biar gitu, kini made. Pianak bapak yang paling sayang bapak dari made. Si sebulan made sebut teko dicari. Made makai dicari. Boleh semangar mati ketengai. Mau, kepaut made. Itu sebuah siaga kan memang made nih. Apa lebih nih? Darat di jalan-jalan. Nasi ada di Mejikome deh. Di Mejikome nasi anget bang bapak made. Untuk tarang nasi. Tuh di lengatane ada bepetakan. Apa lebih itu? Sebuah siaga kan memang made nih. Berjalan kembali. Berjalan kembali. Maafan mengejar sama saya itu. Jani bang tahan aku itu. Bang tahan aku Jani. Ngaku megai. Ngaku mengejar jika aku gak dicari. Pembuatnya melalui ragulah pianak. Ada dia tua ukut. Ikut dicoba, ya itu yuk. Jadi memangnya berjaksa, tebak, tuh, uyah sambilnya ada di lenganannya, tuh bang tuaho ke di gerantang itu. Aduh narana bocor. Sangka di dudane sarang sami, tuh kagum yang anak bagus, apa yang bagus, sing cocok, angkot di rumah. Dimang, dimang, kengkel leng gerantang, dimang. Tadi ampun si lo Yayan. Wih, cai gerantang, cai. Aku dosa tuh kayu. Cai betakun. Apa please cai ini gitu? Sungai kanu si lo Yayan. Tanang dosa cai ini. Apa cai? Sing sadang aku wakil pianak. Cai ditarik cai melalui. Ditarik cai pelayanan. Beli cai ini ikut dicoba. Anis sepatu pakai cutat wakil sing suku
kacang cai. Cepat, begitu cai. Beh, Medo ngomong kerkewah kayak gitu. Ben ada beli nu sanggup kayak panak. Ben tuang dasa beli nu sanggup kayak panak. Ya Medo akan melane di kerandang. Duduk. Ini bapaknya beli kedok langit lu kan terlalu adain dengan kecepatan pangrosan gue Tutat Medo. dan bikin airnya pangrosan kudu ada laki-laki Beh dewa. Kamu apa dok memene? Sakwala kerandang. Beng-beng aku pincay nena. Wajani wake sing suku ngopiana kacang cai cutat dino ne jadi magedi cai do pesan cai nu di jagat Majelangu bapo sing suku lah piana aku cai cutat magedi cai. Yan memene itu lakar didih sekening pianak duduk pianak memene mekalu jadi Bani udah Bani apa Bani ayo Made bekat jadi di gerata kelewat menemkat Bang Dudak nasi apa ya pertanyaan kaplok-kaplok ini cai gerata do cai periangan diolas do pesan cai paricodi di nali jadi cutak bapak cai ini sing suku upana kacang cai aguan ngengket bapak lah anak cai sing jengkral lah ngengket cutak begini cai dan pesan cai ini begini Angon-angon Dora sayang hati kayu cai lembian bunyi cutak begini cai ini sedih cai ini sing jong rangang apa lakar sedih gitu mau cai begini bagusan cai buin main napak bumi aja lagu nih begini cai aku dosan dong siro yayah oh cai nakodang apa boleh cai ini sing pantas cai langgar mendakon buin cukup papa sing suku tapi anak ajar cai wait araina me jadi begini cai tuh pesan cai pun ngejak dasar bumi aja lah nenek begini apa yayah dong wayang ibu dan suku mari kanang nanak dong mangke di perayu siro terima dek randang murang-murang lampah begitu cai deh cai dulu ini jalan subuh-subuh bedaran
Bebang bapo paman di jalan-jalan. Menjadi jo di koran ni bapu. Dong, cai nak konang hijau ada cai deh gitu. Dah. Baik, adi mau balik cai bertakon kan bapo. Takon akan dengan cai deh. Mereka jo meme. Mani jo ada cai ne. Adi ada cai ne. Pakai cai jadi. Padayo na kenang meme. Adaan jale kubo jale. Bulok-bulok meme. Kaya ni berkeke. Manida ada cai ne dani. Santi sibo. Patunggang na po. Bapu. Mani jo di koran jadi. Adi cai nak konang ada cai deh buat. Bapo sing suka ngelapi anak, si jangan telah mudiang. Bukan harus cai deh. Cai lah di pada di made gerantang. Cuah kuper kokokan, kejuk biji-biji. Angkon geno, bapak dini. Jadi bapak, Bapak cai ne dani gede cepat. jadi mapan bapak ngelapi anak cari cai. Antang saja cai. Megai cai antang, metekaplah tariknya. Benar, pandai menggarapin. Jadi cuah bab cai pianak bapone, cai angkon bapak pianak. Igradang berduduk bapak. Adik tu. Babnen subuh. Dayanen Adik koran. beli kena. Nedok. Ane goba ane kekini. Dong cai lah dayanen ni. Cai ni semua kayak gitu. Bapu. Apa pun kerobong cai. Adik koran adik berbiji-biji kalau bukan. Dong. Adik mau banding cai ngomong. Adi ngacok. Dan jadi sekenal cai ngomong kengkel sudah tiane. Ye terjadi meme lawan bapu. Ye tidak ada le meme. Ye naden koran le magai. Belum lah. Dong dayanen. Dong cai gede jebak. Jelek gobo jelek adil sama cai. Lian goba cai ini bubuok. Dong kekini solah cai ini. Judat. Bapak sing suku jadi. Ya cai ngerana. Ada cai ini. Nganti Mekah dulu di sini di rumah bapak nih. Bapak sing suku. Ya jadi bapak gede kan cai. Turi pejalan ada cai ini. Adik bapu. Sekualu kini. Sekualu kini. Kan keket cai ini. Aku lu ini bakal. Doh. Dong dayanen suruh minum. Wah pemantetan, pepang segat, maman. Ada orang yang udah jebak. Jadi kene beli ngomong ke cai. Siaga ya. Malut bekal gede jebak. Lakar ketuturi perjalanan gede pada kerantang. Perjalanan deh no. Nih bekal ada lakar bekalan cai gede jebak. Sampai malam tawang cai. Yang sing ada mangku di ana beliang teras guling. Cai sing jauh bekal apa? Nih, bapak bekal cai. Berjalan cai. Tuturi berjalan ada cai ni pada kerantang. Bapu. Yang sing tepuk di pada kerantang. Sudah pesan cai boleh. Ada sebut. Nah yang kedua, minum boleh. Datang ke kerantang. Atau turi berjalan.